Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa an Abi Shuraih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lan saking Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Umar, qutila ghulamun ghilatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu law ishtaraka fihi ahlu San'a laqataltuhum bihi. Qutila den pateni sapa gulamun arek nom. Qutila den pateni sapa gulamun arek nom oleh den pateni ghilatan kelawan cara samar. Bikasril ghain al-mu'jamah wa sukunil mutsanna at-tahtiyah ghilatan. Ghilatan ay sirron, ya, samar. Pembunuhan tak temu orang napa yang mun ngaranin pembunuhan misterius ini. Atau kata lain banyak pelakuna, bisa jadi banyak pelakuna. Kroyo masa. Fagala mongko dawu sapa Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu an, rupane dawu lawis taraka fihi ahlu San'a. Lawis taraka diparel lamun bareng-bareng, istirak bareng-bareng, fihi ing dalem gotlu gulam, fihi ing dalem gotlu gulam, sapa sing bareng-bareng ngeroyok ahlu San'a, ahli tanah San'a, sebudaya Yaman, San'a, Sana'a jane mangken. San'a. Lagotal tu mongko yaktini mateni sapa ingsun hum ing ahlu San'a. Bihi kelawan sebab qatlu gulam, bihi kelawan sebab qatlu gulam utawa sebab mateni arek nom gulam. Akhraja ngetoaken ing hadits sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala adabu qutila gulamun ghilatan. Riwayatake dari Sayyid Abdullah bin Umar, putrana Sayyidina Umar bin Al-Khattab, nyamana Sayyid Abdullah. Beliau meriwayatkan debu Sayyidina Umar ning bede situng kejadian ning kipeneka bede kanak ngode epaten si pelaku ini kata temu. Bisa jadi misterius otabe epaten kelaban cara emasa. Pelaku ne banyak otabe tak temu. Maka Sayyidina Umar dengan tegas menjawab lawis taraka fihi ahlu San'a laqataltuhum bihi. Andai kata penduduk ahli San'a Yaman nika norok mateen dek kana ngode bersekutu bersekongkol membunuh orang situng kana ngode nika laqataltuhum bihi, maka niscaya engkau bakal mate nakapi penduduk San'a. Penduduk San'a aja mengko patek nak kabeh engko. Mun saumpamane penduduk San'a gelek norok bersekongkol utawa membantu norok mateen kana ngode seepaten kelaban cara samar. Nah, dari
hadis nikah dari keterangan nikah mun bede orang epaten ning di sana orang pelaku nete temo pelaku banyak gelu epaten ngelaban cara sadis sampai mate pelaku lebih dari situng te temo kebanyakan jarang-jarang banyak keneng masa maka neng kanto banyak pan berempan hukum kika dinto saya pertama meninggalin dari debuna Sayyidina Umar penikah bahwa nutuaki pendapat sahabat Umar Sayyidina Umar mon beda orang banyak matein orang situng maka sebadan orang yang tisane ke ropate kapi kecuali beda sing aku engkau pelaku untuk nyelamataki selain jadi saya pate mon ada sing aku Sayyidina Umar ada bu mon saumpamana penduduk son'a ruah norok mateen bersekutu dalam mateen kanak ngode situng ria lakotal tuhum bihi paten kapi bingkok gara-gara mateen orang situng mereka pendapatnya Sayyidina Umar sopaja napa sopaja orang tak main hakim tibi dari pihak aparatur juga tak memberi kepuasan perlindungan rasa aman dekat rakyat sehingga rakyat ngebeh hukum tibi saking beda ketegasan dari pihak berwenang maka orang mateen orang kutu epate beda orang mateen orang banyak sebenarnya tangkap kapi insyaallah sobung keroyokan masa ini ke sobung karena tako epate kia neka hukum dari Sayyidina Umar ibn Khattab Bernikah termasuk pendapat dari jamaahirul ulama. Sebagian besar dari ulama memutusakin kisah nikah. Mun beda orang matein orang, lalu si pembunuh nikah tak temu, maka robate kapi. Epate ini epate berneng pajaran saumpama. Sepajaran repate kapi. Tak ngurus kiai lah. Saya rasa berhak senikah. Sayyidina Umar waktu penikah adalah Amirul Mukminin, dia pemerintah. Bener pihak dari keluarga, mohon pihak dari keluarga saya matiin, deki beda penyerangan dari pihak saya matiin dan ini ke pemerintah saya berhak matiin. Wadhahab Syafi'i, Imam Syafi'i, wa jama'atun minal ulama termasuk Imam Malik. Dharma pendapat beliau. Yukhtarul warathatu wahidan. Pendapat Imam Syafi'i enten ahli waris dalam hal nikah reng tua anak otabe teretan nah otabe anak maka bi Imam Syafi'i soromele iki penikah dimma orang yang ke pelaku utama tangkep bagi ke aparat soropate lebat informasi tentu nah tak kor-sokor orang langsung main tangkep jadi sare informasi pelaku utama saya mengarah dek nikah wari bahasana kriminal ya congok ning TKP olah TKP tempat kejadian perkara ya olah TKP terus napanya mana mengarah dek ke situng orang pelaku utama maka nikah soro pele kemas saya pele ya pele berarti jemune tunjuk iji saya kebeda napanya mana hukumah pemerintah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik lain boleh yukra'u bainahum terindikasi orang 10 pelaku ekroyo 10 orang dia dharma soro catetnya mana sahabaan lalu mare catetnya mana soro kocok keluar dia iya ji sebate pendapat Imam Malik nih mon pacet lah temu berempat pelaku sama mata temu setisi data musen di busro Pak Mupit apaan dia lah ada kutu catat kafir ya bola keluar Pak Mupit ya Pak Mupit bemabula cereng keluar sampian noroki ya billahi taruh noro ada sompah mana tepak aja lah pokon lek temu cek je pelaku nah
Maka dari sekian banyak tekening pate kabi. Tekening langsung 10 orang nek pate kabi tekening. Kudu salah situng. Pendapat Imam Syafi'i, esoromele ahli waris siapa? Sepate na. Saya yang ke pelaku utama, pendapat Imam Malik soro kocok dari banyak si pelaku nikah. Makin pun banyak pemerkosaan pate, perkosa terus pate, orang kepeto, orang kelemah. Ya tangkap salah situ mari sini keburu nih kena kapi ahli waris dari soromele. Soromele. Pendapat Sayyidina Umar, mon sa umum dari yang sepolo aja pate kapi. Pendapat Sayyidina Umar. Mun samar setitik itu mau pelaku no kebanyakan apa boleh matain orang kelebihan cara ber haram nih kata oleh la yu'adzibu binar illa rabbun nar dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW la yu'adzabu binar illa rabbun nar tak oleh orang ini kan nyiksa apapun saya siksa baik hayawan hatta namlah walaupun bilis tak kena ngober haram hukum mon sampean pate bae lah tahu saya ber karena saya berhak ngoper kecuali situ ngorobunar Allah Subhanahu wa taala saya kebai apa tak oleh apa boleh anak yober binen nak yober polan cemburu tersulut emosi akhirnya mele bensin 3 liter itu tai kapi kebinen pas yober wah ki salah tu sama ki tu sah nyiksa kelaben napa apa la yu'adzibu binar illa rabbun nar tak oleh nyiksa orang atau bahayawan kalaban apoy kecuali Gusti Allah sakabai apoy kuaku ning neraka saya oleh ngober mening tunya tak oleh yober moro masa maling nangkep maling yober sepeda motor tok be ober nika tekuaku tanggung jawab ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sepeda motor be oper orang na toko le tinggal renyo le bagi ke polisi ketok tanah ya lah le beres lah tak ngecok boleh nikah orang sadis nggak nikah bengis orang nggak nikah enten orang ngatibi nikah mate perampokan nikah ahli mate orang ki masalah ahli mate tak kening yober tak kening yober kudu wajib ekisos kelaban cara ekisos. Nah, neka pendapat Imam Malik, napa isoro, napa nyamana ekoco, yukra'u bainahum, ekoco di antarana si pelaku kela. Faman kharajat alaihil qur'atu kutilah. Sapan orang yang sekeluar nyaman, siapa Pak Mufid gila sekeluar. Ekoco boleh Pak Mufid boleh, koco boleh Pak Mufid, pacela Pak Mufid tak bisa lah cela. Tolong kali koco pancet keluar mapit. Terus ada saat karena lain ada rumah pelaku-pelaku nasi lain. Wa yalzamul bakina al-hissatu minad diyah. Maka selain peneka kening diat kening dindeh. Selain pelaku-pelaku selain berarti kening napa? Dindeh wajib majer diat. Berapa diat kita tergantung deki kelaban ahli waris. Nah, pada bareng pembahasan sebelum mohon beda orang matain orang terus beda sinegu maka sinegu neka beda syadebu napa nyaman ya kudu pate iki ya amsakar rajulu ar-rajulah wa qatalahu al-akharu kancana negu sesitung mate yuktalu alladzi qatala wa yuhbasu alladzi amsaka maka orang se mate ene ke pateen orang se negu yokom otabe kening diat kening diat orang se mumsik orang se negu gele pada bi nikah berarti saya keluar kocoannya mana kemudian yang ke pelaku utama dari pembunuhan berarti selain kening wajib majer apa diat otabe dindeh nikah pendapat Imam Malik adapun mateen orang kapi gila se napanya mana senorok pendapat Sayyidina Umar kijukan banyak para ulama senorok deke pendapat Sayyidina Umar mon saumpama bedareng mateen ahli son'a bingko pateen kapi mun mateen kelaban cara samar kecuali beda sing ngaku beda pelaku sing ngaku
Singke sebagian ulama tak bersependapat kelaban pendapat nikah. Wala tuqtalul jama'atu bil wahid. Keneng orang gelo paten jamaah orang banyak bil wahid kelaban sebab maten orang situng. Boh. Keneng moro maten orang banyak korban situng tapi saya paten orang banyak. Kudu napa nyamana nikah neng takrib juga neterangaki neng matul al ghayah kitab al ghayah juga neterangaki wa takrib juga neng kitab takrib neterangaki. Cuma beda sebagian ulama watuk talul jama'atu bil wahid. Sebagian ulama beda debu paten sekabin orang si pelaku gela bil wahid kelaban sebab maten orang situng. Ki pada bener malah beda efek jerah deka pelaku pembunuhan nikah. Sehingga mon tisah sama terkenal ning tisah aja ahli maten orang kenenge soro. Beda tisah ini terkenal baca terang-kereng. Soro 1.000 aja gelem lah mati orang lah. Beda sak. Kulit kayak kejadian nikah. Sepedaan pancal sangku kenge beberapa sebudi. Ku tahu orang. Orang buang beda sak. Buang neng sungai Winongan. Berapa buru na? 1.000. Naudzubillah. Iman qatala mu'minan faqad kafar. Sapan orang maten orang seiman hukumah kafir. Jangan sampai tiga masih tak gagah. Engkau cantok tak apa-apa. Engkau segut engkau jadi tina patek nabi engkau nih karo cantok. Tina patek nabi engkau. Tina malai mate kakek. Iki karo malai keciten gedakan to. Ngila patek engkau ngila patek. Njekeng megena deh iya moro. Nge kok patek nge patek. Naki otang. Dalam nyaur. Patek ibi kok kakek otang dalam nyaur. Tikel pon gula. Ikhlas masih patek gula ridho gula patek pon. Tuh salah elang pese elang ki maten orang apa yokom. Gula sih jangan gula. Taki otang kan mele mate. Gula ngo patek inna gula tikel ridho gula ikhlas gula patek gula pon. Kastang kok ngocak mate gula jangan kok. Remon mate engko ya epok kapi. Kailangan pes saya bagi yo ngomong mati orang. Nah, di ngober orang, ngober hayawan sampai berdebab khusus nih kah? Apanya mana hukum orang ngober nih ke hukum khusus tak oleh. Apanya mana ngober orang nih tak oleh. Babu tahrimi ta'dzib binar fi kulli hayawanin hatta namlah wa nahwiha. Berdebab khusus ingki peneka tahrimu ta'dzib haram menyiksa binari kelaban apoi hatta namlah kullu hayawan sekapin hayawan hatta namlah lome bodo ayam panggang marasine ka embi bakar ya patek kada beli kada marasine ka panggang. Namun orang-orang saya di luar Islam ning negara Indonesia ini kebedes hitung daerah mon mateen ki langsungnya panggang Pak. Takung nangkung teko sekakan. Kini Indonesia termasuk. Bodoh se pate, bodoh se hayawan se haram kakan ni kayak kakan kabisa lah ngakan mate na kalaban cara yober. Kecuali pate kada, mare paten baru pangkeng bakar ayam bakar, ayam cucu, ayam apa sekarap lah. Nah, tadi bodoh napa mana hukum babu tahrim at-ta'dzib binar kullu hayawan hatta namlah sampai sampean mun tak cocok kebilih sila nyari aki gas bae lah tau saopor bodoh kajuan kaleng tekene ngoper haram hukum pegel boleh kekek mulu yo ber ngopi Abu Tomang bae kurang syarat ta kan benereng syarat terus kekek kalak situng sabek Dina kan dia jandreng ko. Tak kira keke, lah iya jedok saya tak ngeke. Online lah. Bode caran terus tek keke kaleng mau naik ke syarat. Ngalak situng sabek ning gulung na sarung. Tak kira keke lah. Ya mek keke derem aja lem sarung.
Aduh, cek pinter rengkone cuma rocong-ocoreng. Masya Allah. Kayak iya man tiba masih ada senikah. Bing mau nyapa apa bersih mau tak bersih tako lah kena songot nopo songot maji ibu stroni seguni itu ya ya nggak songot tak gentak masih dia ngopo nyanyi nges dia kita tuh sharing baca kok nah kok coko coy lah percaya be rengkon aja manti Masya Allah luar biasa mengakan cek neng tengah labeng takut tak baju lake jadi memang bedeng tak baju lake merkengakan neng tengah labeng ya coko boleh jadi cek nyeksaan orang atau bahaya pun paham sih cek sampai nyeksa hayawan yober bilis ben selain apa teh biasa be cek keneng apa teh bahkan ini soro apa teh hayawan se berbahaya nih kah yang juraku untuk apa teh olar kalajengking oleh kenceran sampean mata ini kamu dalam rangka nyelamataki orang takut kena ngesengak bedolar tahu sadar teh soro tuli pate beda kalajengking apa hayawan si membahayaki keselamatan orang lain dianjurkan untuk epate king cuma tak oleh eseksa keneng epaten king cuma tak keneng seksa lu Sayyidina Ali cerita kan pernah ngoper orang si cinta ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini pernah ngoper orang sing aku cinta ke Sayyidina Ali. Kenapa? Sebab Sayyidina Ali yang kepangeran. Anta Rabbi, anta Allah. Sayyidina Ali ini kayak yang kebi orang-orang Syiah. Mulai bila ni berada wa syiatihi berada. Syiah pengikut Sayyidina Ali ini sampai Sayyidina Ali kata, "Mon kakek tak tobat yo ber bingko." Tak lama tobat yo ber Sayyidina Ali. Ini kan dalam kalangan para sahabat pun banyak seingkar. Cuma karena Sayyidina Ali ini kan are orang mau kata riyah, tak seksa kelabuan cara ngak riyah, deki banyak senoro. Sebab ngakone Sayyidina Ali ini ke pangeran wah. Sempe Sayyidina Ali ini kan. Sehingga saat menikah banyak orang-orang sing ngaku cinta ke Sayyidina Ali, akhirnya sampai beci ke Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Ali epate. Semate ya orang sing ngaku cinta aja. Si asal cinta sampai jadi pembenci. Mereka mau cinta ada apa becek terlalu. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Ahbib cintailah siapa yang engkau akan cintai haunamma sekedarnya, jangan terlalu mencintai. Mohon ka Gusti Kanjeng Nabi, ka Gusti Allah wajib terlalu cinta aja wajib hukum. Mohon cinta ada apa baik? Haunama asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Bisa jadi lain kali, lain hari kekasihmu akan menjadi musuhmu. Musuh terberat ternyata orang semari titik kekasihin sambian. Mari semak bi sambian, mari atek kentek ke lauk ke dojo, mari akrab ternyata titi moso. Kuliakin orang lebih banyak tahu rahasia sambian. Buka kapi ka orang. Sebab tahu semak ke sambian. Wa abghid baghidaka haunamma. Jika engkau membenci seseorang, bencilah. Haunamma sekedarnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, yang dikhawatirkan menjadi kekasihmu di satu saat hari. Takut dikit saat lain Allah Subhanahu wa taala membalikkan atina sampian si asale beci bisa senang. Orang bini kan sinikah. Nauzu keleng pandek butak naudzu thumma naudzu ku tak punya anak sengocak naudzu je bener yang tanda kebinen je bila ndak ada wah kenapa itu kok merengis beriang tanda seporan nah naudzubillah aku seporan balak je kok abah nyelcel gitu ya. Iri gara-gara kebocian. Ngerti cik beci apa cik terlalu beci ka orang kecuali dek pelaku masih ada kesyirikan ya cik sampai bergabung. Beci ka orang nggak bisa jadi masuk Islam beci ka kelakon. Nah, bisa jadi orang makin nyembah berhala, nyembah lain Gusti Allah, beri hidayah, kulit sampean tahu neng nasib. Cik apa pancet sujud ke Gusti Allah. Nah, oleh karena itu beci dak orang cik terlalu beci. Beci dak apa bayi? Bada orang beci dak ngerengeh, beci dak ngerengeh.
Sampai nyacat ke ngerengi, apa sih faedan Gusti Allah ngebae ngerengi ya jan. La rihuha thayyib, baunya boceng, wala suruha thayyib, bentuknya paling coba ngerengi kan merengi saja li ngerengi ini baca. Baunya ya boceng, bentuknya coba. Subhanallah, soki sing ngocak nganekane. Bungkone tak ada ngerengine sakale. Ngerengi aja tak pernah berdikri ya. Saking dari ruum, saking dari bersina. Akhirnya beri bi Gusti Allah penyakit. Entar ke dokter ada sebisa nambai. Bedereng penter ngebele. Tak bisa beres kaki kecuali ngakan ngerengi. Daerah mulai deh ya. Akhirnya pengumuman yang pasar. Siapa sih andi ngerengi? Keba kebungku. Itu bungo nepol bi ngerengi. Cek baci dak ngerengi cek baci. Ya tak kau keneng dok rut surut. Ah apa hayon apa rut surut. Akhir dibudin setire banyak obat dari rut surut pak. Kayaknya bede kapsul. Sen rut surut. Bener caan kula mari melen ka. Obat yang stroke. Baru ngobolo anu. Cong buka lah. Me aku li dalam kasan jan kula. Kula sampai nyoro Mahmud nih bede Mahmud. Mahmud nih kula nyoro. Soro nyari rut surut neng kuburan. Neng kuburan tampung bunyak rut surut aja. Kula ngobengi bedene kapsul tok. Male bedene kapsul tok rut surut sabar. Ini ada kebae tanpa. Kebusan pangeran. Rut surut tadi tanpa. Masya Allah. Jalan nyorot rule neng buat tembok neng rut surut sampean. Tak pate bedis di rut surut je lah. Leni keneng apotik ke jual odi apa? Sem penasaran gue buka. Lemak rut surut jan gue. Lu ngaro kadarian apa yang terka apotik? Masih tadi sorop tadi pengepul sangku penggojan gue. Rut surut. Engki tabit nih oleh setahun berempat gula 2 tahun saya kepongkor sana gula ngobengi rut surut nih Pak. Oleh karena gak dinto kau leban mancing ngantore cek sampai napa matein otabe nyeksa orang apa boleh hayawan mun pacet paten tak oleh hayawan napa tak oleh bereng apoy nampon termoga tadi ilmu manfaat amin Allahumma amin wa an abi surah wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر كرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة لغاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر
وصلاة الله تغشى المصطفى من فبكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغرب هبر وبرها سوسا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم والفقه المقدم جميع ساداتنا لبعل بفخر الوجوه أبو بكر بن سالم وخالد بن سالم قطب رباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي ثم إلى المؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر واخيه طاهر قطب شوط البلاد الحبيب عبد الله الحداد والحبيب احمد بن زين الهبشي قطب الملل الهبشي ثم القطب الانفاس الحبيب عمار بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم الى روح الحبيب عبد القادر محمد جده والحبيب بكر قرشي والحبيب صالح وصاحب التانق والحبيب عبد الله بن عبد القادر واحمد بن الفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بانير والحبيب جعفر بن شيخان والسقا والحبيب علوي بن سقا والسقا والحبيب عبد القادر بن سليمان وفريم ثم لرحيك جاسم نور سالم وزوجتي وجاجي هاشم رافي وزوجتي ووصولهما وفرهما ثم لرجد به مهاجر وزوجتي ووصوله وفرها الجل عبد الله زوجتي برا وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ودون عافية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزق محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا وتلامذتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من الإشار والضير وللندامة وعلى ما سلفنا صلمة الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.